vanoi gam tina kuki chate ho zo se na bon chawin ni thapha phalha November ni sim som ni lego leisim ni Tuesday ni khuin jong ni tha thu so ngai ki du hite thu so ngai tau hite Meilhei upa khat Leimakhong army camp sunga kunin kiholmo 18 thu so ki mu chun an so da uvi laisram kamal babu kumsom nga legu vel Meilhei upa khat cho zan hi sim patni monday ni khu chun Leimakhong 57 Mountain Division sunga na to chai nunga chun an kiholmo in hama pa hi Assam Kachar district Gosaipur khumi a hin tule tu a Imphal West district hop sung loitang khuno khusunga hidanin zong ki seye MS Binod Construction a chuchi Meilhei Pasal supervisor a hin Leimakhong army camp sunga na ato jinglayo hidanin zong thuso ki muchun a phong do e chuchi Meilhei upa laisram kamal babu kitipa chun zani monday ni khochun agari neo an kitolin jingka nidan ko vel chun ato an munchu an zonin vainungin a phone chu switch off an kiboltan hama pa chu hoilai thung hitam head hi pon chutokil hon chun ain sungmi te hovin sekmai police station na akiholmo na missing report file an boltau v chuchi Meilhei pa holdo na ding chun army hol police son search operation an chila piwin alang khada Meilhei mi pi ki phinna bol ho chun Leimakhong lampi chu kanto sabal muna chun tuni hu chun an khau vi Meilhei ki phinna bol ho chun akiholmo pa chu kuki thingnoi mi hon apui mango hite ding hitin ngo na zonga bolovin sule army camp sunga kona Meilhei mi khat akiholmo na chunga alung thailo naw thu ho zong phong do vi Meilhei hon ki phinna abolu to kilhon chun army hon lamlin la ho a thiling nei ho barbed wire ho an kai win Meilhei nu pi ki phinna bol ho cho aban an salsa apu vi chuchi Meilhei nu pi ki phinna bol ho chun Leimakhong army camp sung an zot go do hidanin zong ki seye army hol police on chuchi akiholmo pa cho a hol jinglai ta o hin a hin la mo pun nei hon thuchi ni ma wang a hin phung do hi lai vi Parliamentary khom na amasapen ni kho zanhi phalha November ni sim som ni lenga ni khu chun Parliament in pito khom na na nei thei to povi aji chu opposition party hon United States in sumle pai chungchang thu a ngo na anabul khumo industrialist Gautam Adani chungchang thu chu Lok Sabha le Rajya Sabha a podo theding agudu chu Lok Sabha le Rajya Sabha in an phalpi pon chuti hi ji chun in pito khom na anom thei ta poi izemtia in pito khom na chu anom hile opposition party hon Gautam Adani to Narendra Modi a hin me be te yuwa ruling government ho upo thelo hila atha di uji chun in pito khom na anom thei ta poi Manipur gale tul chungchang thu ho cho CBI MP P Sandos Kumar le Aam Admi Party Raghav Chada in PR sei khom ding in an pulut thone Constituent Assembly in Constitution apom ni kho kumsom sagi lenga thin na kingon hi to khon chun phalha November ni sim som ni legup tuni kho chun in pi to khom na anong pon jingni kho le in pi to khom na Parliament session aban an chi hladinga hi Prime Minister Narendra Modi le Gautam Adani ki gui zop na opposition hon modani ti ani min vo o chuchi chungchang thu a Lok Sabha le Rajya Sabha a opposition party hon aseina wachan Modani scam khuldo ding Joint Parliamentary Committee JPC sim do hian lang chuchi Joint Parliamentary Committee ho chun khulsil na nei hen tin jong phung do uvi United States gam sunga Gautam Adani le a company howin project khat to do na dinga US vaipu ho negu pi ding an go du cho akimat do to kilhon chun Gautam Adani na satain anamin setan Africa gam sunga Adani in airport project anei jong chu cancel an bolpi tawin chule Adani noya stock market jong na satain an khisu kitai Gautam Adani in sumgu pi ding a good na case chu Indian National Congress President Mallikarjun Kharge le opposition party akona member of parliament midang ho adia CPIM le Aam Admi Party MP hon in PR an pelu do hi Security Force on Kangui District Lun Khuzang Mulchunga kunin galmancha atamta anamanda uvi galmancha amat do ho chu single barrel khat 303 rifle khat 9mm pistol ni pumpi long range ni
mei chang git picket grenade anti-roid khat tear smoke cell khat cartridge 38mm anti-roid with rubber bullet ni le wireless set khat anamanda uvin chule zirbam gam kai sung mongbunga kunin jong security force hon number 36 hand grenade khat anamanda uvin chule mongbung Meilhei venga kunin bunker thum chu security force hon an suset POV Karbi Anglong Autonomous Council lamkai pa alubu pan seina chen Karbi Anglong district sunga danlemol to ki kala an cheng lut ku ki ho chen mun ho eviction ki holding ki su set pi loiding hitai thin phong do 18 India Today Northeast to so chen phong do taw ve Karbi Anglong gam sunga tu le to a Manipur gale tol ji a galjam hon chen na nei ho Karbi Anglong Autonomous Council ho head pe na lova chen mun an ki sim ho cho Manipura kona galjam ho kuki ho na phitha su hilna diwin Chief Executive Member Tuliram Ronghangin aphong do ai Hachi sa October ni sim somleli sangni le somni leli ni khoa Hill Area Committee HSC in Autonomous District Council group ho vai puding Autonomous District Council member mi somni hlendo ding mi somligit chu MDC lui hole thepna china nei mi ho akona hlendo ding chule member mini cho government in athen do ding nominate a bolding tia aphun do cho United Naga Council UNC in avelin thupun an bol kidwin chuchi Hill Area Committee ho thupi cho apom lo naw thu ho phung do win chule chuchi chungchanga adin muno ki khel lo be hi tin jong phung do vi Third Amendment of ADC 2008 le Manipur Hill Area District Council 6th Amendment Act 2022 zong cho United Naga Council in apom lo naw thu ho phung do win chule Hill Area Committee in ahin pu do vai puding ad hoc committee cho dalemol to ki to lo hela ki pu do hi je chun UNC in kapom po ve tin jong phung do ve National Investigation Agency NIA in gale tul chungchang thu ho a khulsil na anejing lai ta o hin chutoki lon chun gale tul hi state sunga ko na to gun an ki sem hi pon gampam gamdanga ko na foreign ko na to gun an ki sema gale tul an ki pan hi tin aphung do ve tin thuso ki mu khat chun an so do ve gamdang mi ho to ki khut job na nei thingloi mi ho hidanin National Investigation Agency hon aphung do ve state sunga boinalin ta asu sa ni ding chun galman cha hole sumle pa ya ki thu pina ana pewin galbola pang thingloi mi ho chu haten atoso do vetin organizer to so chun an so do thaw ve hi chi thu ki sei hi Meilhei ho dei dan ta a ki so do to kilovin koima zalenam an kimin pha lo wangin atu sei hi ado ge gu e galman cha ho jong Myanmar ko na hungki pulu jeng hin sim thu galman cha ho a hi pon foreign mi hon gale tola phata pan la o hi tin chuchi thuso chun an so da uve chule chuchi thuso chun a sebe na Burma gam mi Solomon Kitipa National Investigation Agency NIA hon an mat pau cho aphot chen khat hi tin jong an phong da uvin Solomon le alhoi tenin galman cha ho cho Mizoram gam sunga an pulu duwa Mizoram ko na Manipur ahin polu jiu hi tin jong chuchi thuso chun a phong da uve Meilhei hon ku ki hole Myanmar ho ki ka a ki gui job na aumetia aphun do jingwa chule hi chi ga le to la hin foreign ho khut apange tia ase jingwang win aphot chen na jong anei di povin National Investigation Agency NIA hon jong aphot chen na evidence ki chi ta amudo di povin Manipura kona galmat cha supply ball foreign mi gampam mi National Investigation Agency NIA hon amat do jong ompoi Thuso isan hin ki chai tai thuso ngai ho zo sin a bon chawin mangpha